Mwathani ni amenyerire kenjarie gikuyu ndahota kwigumana githweri kihinge. Mimi niko sabamba. Oh yes. Rutha rutiragithirire. Ni ruthiraga. Mundu akiambia ndona atari uguthira. Ndio. Wona atari mwaka mugima. Oh yes. Ugaturura wiki. You are back to the grind. Ndula igata murutu wahingura cukuru. Ndiraigua ta opening January. Ure muru na nyiki mirereire kiharo. Ugacoka kona andu othe macenjetie. Nduna ri muthoni. Muthoni? We mwega. Tukaige board chair. Tukaige board chair. Uhoro waku? No mwega. No muri urajiraga. Mucio no uraheo irio. Asa ni mainyireirie. Mahutie mwana. Ndiriaga riu. Mwana ekite ogwa hunaga irio cia thira. Anyway, I'm happy to be back. Oh yes. Ona tugira mare twaka tukira na ngano. Ndociugite. Niĩ njĩtagwo Board Chair Gathaiya Dennis. Section Ngoni Thuita. And I'm happy to be back. Honorable members of the JKA, indeed I greet you this afternoon. It is my singular honor and duty, and indeed pleasure to, according to the statutes of the JKA, Cap 16 Act 14, of the Statute Constitution of the JKA, indeed wish to relinquish the instruments of power back to able leadership of the JKA under the leadership of the Honorable Board Chair Gathaiya Dennis. I thank you. Thank you. Oh yes. Na wira ni mwatirithia wega na mzima mzima. Wega ta wega. Ni ndiguire na title ya githungu. Road side point. Tegwana ita. Atokerio wima. Wira ni mwatwarithia wega ndiramuiguangaga. Oh yes. Ndirio guku out